Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sifat 20 gebagi perat. Yang pertama nafsi, yang kedua salbi, yang kelima ma'ni, keempat ma'nawiyah. Jadi sifat nafsiyah sabuh wujud, salbiyah limang, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Ma'ni 7, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ma'nawiyah 7, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi sifat nafsiyah wujud, ma'nawiyah 7, wateta jumlah 8, wujud, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi sifat nafsiyah sabuh ma'nawiyah 7 jik 8. Nyan sifat nafsiyah sabuh ma'nawiyah 7 jik 8 dijih na mawjud bak zihin dan hana mawjud bak karid. Sifat nafsiyah sabuh ma'nawiyah 7 nyan 8 boh sifat nyan dari nomor sa, nomor 2, nomor le, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Wujud, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Nyan na mawjud bak zihin, hana mawjud bak karid. Zihinnya na mawjud bak akai, karid dan hana mawjud pada kenyataan, arti karid kenyataan. Zihinnya bak akai, mawjud bak akai, na mawjud bak akai. Hana mawjud bak karid berarti hana mawjud secara kenyataan. Jadi sifat nafsiyahnya gepenan bangsa hal, sifat ma'nawiyah gepenan bangsa i'tibari ataupun i'tibar. Nomor 2 salbi. Salbi mangboh kidam, baqa, mukhalafatuhu li hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Jadi sifat salbi limang bohnya gepenan bangsa adami, pakon gepenan bangsa adami karena dijih bak zihin pihtan, bak karid pihtan. Hana mawjud bak zihin dan hana mawjud bak karid. Zihin idikat hati ataupun akai. Hana mawjud bak akai dan hana mawjud pada kenyataan. Karidnya kenyataan. Jadi bak zihin hana dijih, bak karid pihana. Bahasa Arab gepenan adami. Nomor le ma'ni 7 boh. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Nyan gepenan bangsa wujudi. Pakon gepenan bangsa wujudi karena dijih bak zihin pihna, bak karid pihna. Na mawjud bak zihin, na mawjud bak karid. Na mawjud bak akai, na mawjud bak kenyataan. Jadi sifat ma'ni 7 bohnya jih na di ta'luk. Kudrah iradah ta'luk mungkin, ilmu dengan kalam, ilmu dengan kalam ta'luk bahaku akai, sama' basar ta'luk bak mawjud, hayat hana ta'luk tahu, tapi dijih hanya syarat bagi sifat ma'ni. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.